Hai kawan-kawan, ini kain susun belakang guys. Nak bagi pendek 3 inci guys. Saya potong jahitan bawah, lepas tu lipat lebar sikit. Pasal budak-budak capai jadi tinggi guys. Budak sekolah. Sekarang potong jahitan ini guys. Kawan-kawan tengok macam mana saya bagi pendek. Senang bagi pendek guys. Dia boleh buat di rumah. Kalau ada mesin elok. Kalau mesin tak elok, jangan buat di rumah. Bawa kedai saya. Potong jahitan macam ni guys. Lepas tu lipat 2 kali. Lipat 2 kali macam ni. Jom saya lipat dulu. Kawan-kawan, ini fold macam ni, double 2 kali. Terlalu lipat setengah inci, tapi sekarang sampai 1 inci. Dan filo. Ini kena lipat pelan-pelan guys. Pasal tak ada straight ni kan, macam serong sikit. Ini dah lipat guys. Boleh jahit 2 kali pun, 1 kali pun boleh. Boleh jahit 1 kali bawah di sini. Bagi kemas sikit. Ternyata habis satu kain 3 minit, jadi 2 minit 20 second guys. Okay guys, bye guys. Dah siap guys, tengok saya lipat berapa kemas. Kena kerja macam tu guys. Okay, bye bye. Please subscribe guys. Subscribe, share, support your brother guys.